ya 12 Kanama 2024 mu kiganiro cyitwa The Long Form gitangwa na Sani Ntayongya umugande witwa Andreya Mwenda yadukanye inkuru yitaga impamo ariko yaje kurangira bibaye gukwiza impuha. Namwe nimwihera amaso kandi mutege n'amatwi. Whom did all the presidents of Africa elect to lead? Abagore bose bo muri Afurika batoye uyobora uruhererekane rw'amavugurura Umugabe Kagame. Why? Kuki? So, there is something special. Mbese hari ikintu kidasanzwe kuri uyu mugabo And it's such a kandi akaba nk'inkingi y'ingirakamaro ku Rwanda kubera ko ari uko yavanye u Rwanda aha ngaho akarugira inyamibwa mu birangire ku isi hose. Mbere gato y'uko nza hano natumanagaho n'umugena wa Mayweather. Umuteramakofe urazi we na Bikawo barashaka ko mu Gushyingo bahurira mu mukino mu Rwanda. Guhuriza mu mukino Bikawo na Mayweather bitwara miliyoni 200 z'amadolari. Urabizi? Ariko Mayweather azaza hano mu kwezi gutaha Nzeri. Elon Musk azaza hano i Kigali mu Ukwakira. Ushobora kuki? Mbese buretse mbere na mbere ubudukanye inkuru nshyashya. Yego. Nihe ukura aya makuru yose? Ni ukubera ko naseseye mu rugangazi rw'itumanaho ryose mpuzamahanga kandi nkabona ano makuru yose. Mbese bivuye kuri Andrew Mwenda ni umugena wa Mayweather. Nuko yabikwibwiriye we ku giti cye. Barashaka ko Mayweather aza gushimagiza Umugabe Kagame ku bw'ikivi. Nyuma y'ikivi barashaka kuza hano muri Nzeri. Kandi na Uwone Floyd Mayweather yego. Umuteramakofe w'umunyamerika. Yego. Kandi nanone barashaka umugena we yarari kuvugana nanjye niba ushaka umukino mu isi kandi isi yose yareba ni hagati ya Bikawo na Pacquiao na Mayweather. Barashaka guhurira mu mukino hano. Elon Musk azaza i Kigali mu Ukwakira. Ibi byo nshobora kubyemeza kuri wowe. Formula 1 izaza kubaka imbuga izakira Formula 1 i Kigali. Bitandukanye nuko Andreya Mwenda yabivuze ari nako anongeraho ko abihamya nk'indakuka. Floyd Mayweather na Manny Pacquiao nta mukino w'iteramakofe wabahurije i Kigali muri Nzeri 2024. Na Elon Musk ntawagaragaye i Kigali mu Ukwakira 2024. Ese kuki Andreya Mwenda yanyometse abantu? Niki cyateye Andereya Mwenda gukwiza impuha? Ese iki cyatumye Sani Ntayongya adakurikirana ngo anyomoze ikinyoma cyakwirakwijwe na Andereya Mwenda? Ese kuki ikinyoma cya Floyd Mayweather? Ese nyine kuki uyu Andereya Mwenda yahisemo ikinyoma cya Elon Musk? Ibi nibyo bizagirwa imuzi mu biganiro byacu bya vuba aha bitaha. Mukomere kandi mugire amahoro iteka.